result syaki santali gi jala jongkari India ke belari chika election kada pau mata kasngi baka seng kongres kadi ka seng ka balacha ino chadien bat ka ba idan jikan man satya hai heiru apa phai chika election hapo Uttar Pradesh ka jala ka tam hari India ka jing don juki MLA ka pau baka BJP kanwan biang haka bor sasisen pat agani ka jala ka badan hadu saus pa tamngot ki MLA ka babot dia ka seng BJP hapo Uttar Pradesh ka di ka seng Samajwadi Party kadba hapo Punjab pat lai i wakoy ni kiseng ke berang mi po India bat ka berasan syariah ka Delhi ka seng Aam Aadmi Party kanwan haka bor haka jing sensyar haka ni ka jela haka ba kan di ka seng kan yo bun e ke mali haka ni ka yeng do bat ho an jong ka jela Punjab अभी मेरे पास ये ब्रेकिंग खबर है कि मेरे पास जो वोट शेयर है उत्तर प्रदेश की आई है मेरे हाथ में और इसमें kini ka di ka jing tam jong ki party hapo Uttar Pradesh Hamiripur ka jela ka bajan bat Meghalaya ka BJP ka pai Arkusan ka NPP khatway bat Congress kawan kham chadien ka pau yang ni ba ka BJP bat ka NPP ken ha banya thaw yang banya sanap lang na ni banya tailang na ban thaw ka sarkar Hamiripur ha ka yin ba ka ban repongut kit khat